Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama bocil-bocil nih guys. Wah, ada sing kukur-kukur iki. Udah sing turun. Waduh. Ada Mas Beril. Ada Dek Jihun, ada Mas Elvan, ada Mas Aska, ada Mas Abdul, ada Mas Iqbal, ada Mas Riko, ada Mas Hanif, dan ada Mas Rama. Mas Rama memakai berungan. Wah, kepala macan. Mas Hanif memakai buntut macan. Mas Riko, wih, berungan hitam. Mas Iqbal memakai berungan apa, Mas? Wah, berungan pink. Terus Mas Abdul memakai berungan jenggotan. Mas Aska memakai berungan, wah, singa besar. Mas Elvan memakai berungan singa kecil. Wah, singa kecil. Mas Jihun memakai berungan Yu. Dan Mas Beril memakai berungan, wah, berungan ular. Yo, Mas Abdul dipakai. Mas Abdul karo Mas Riko, yo kok. Adik kakak bersatu cuy. Anak lah kayak. Bangsane para gandaro sewu. Sumikira saka pakenaing papan panggonan kene. Gak ngerti yo. Yen bumi bakal kababan kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka pakenaing alas gagah pagi. Ayo, Ma, Rama dikoprok, Ma. Mas Rama. Abdul. Gini. Yo, duduk yo, Mas Riko karo Mas Abdul. Yo, saiki Mas Rama yo dipakai. Ngangkat topi, minta tunggu topi. Kicau. Ayo Le. Riko. Salah, nek dugek belum tak jadi yang bentuk ini. Iya. Iya. Panas. Panas, guys.
diam. Ya duduk ya Mas Zeni karo Mas Rama. Ya Dek Jiun. Ya Dek Jiun. Karo Mas Beril ya. Aku wis dong, Mbak. Urung to. Yuhun. Elvan, Aska. Ya Allah kok laren ngabeni kok. Diam. Ya duduk ya Dek Jiun. Ayo Beril. Ayo Rek. Ril. Ayo Mbero. Elvan. Pat dia. Mas duduk, Beril duduk. Pengen Ayo Mas Iqbal. Diam. Padha wae angel kadenane ya. Abdul. Ayo medun Mas Iqbal medun. Gila. Wes to bel usah ngau. Gak gelem meneng gak tak bayar. Gak gelem meneng gak tak bayar. Ora tak bayar. Selah, Mbak. Nggih. Ayo Mas Aska. Karo Mas Elvan. Cerita terus. Cerita tentang iceberg
Ya duduk ya Mas Elvan karo Mas Askal. Ayo Dek Jihun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah. Dadah.